Ni benshi cyane haba hano mu karere ndetse no ku isi yose bakomeje kugaragaza ko rwose ubufatanye bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR ko bitari bikwiriye, ni mu gihe isi yose ikomeje gushyira imbaraga mu kurangiza iki kibazo cya FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi benshi baniganjemo abarundi bakomeje kugaragaza ko n'ubundi iki kibazo gishobora kuzava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigakomereza mu Burundi, ugasanga rero n'ubundi nta gikemutse ku bijyanye n'umutekano w'akarere kose. Ni muri urwo rwego n'ubundi abarundi bahungiye hano mu gihugu cy'u Rwanda banenze icyemezo cyafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wemeye gukorana bya hafi na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ugize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94 ni mu bikorwa byo kwica Abatutsi b'Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo rero babigarutseho ni nyuma y'uko ihuriro ry'urubyiruko rw'u Burundi ruba mu mahanga ishami rya hano mu gihugu cy'u Rwanda basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Urwo rubyiruko rukavuga ko rwasuye urwibutso ni mu rwego rwo kwigira ku mateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero ari nabyo byagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi 94 hagamijwe kwirinda ko ibyabaye byazongera kubaho ukundi, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere kose muri rusange. Ni nyuma yo gusobanurirwa amateka yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi 94 hano mu gihugu cy'u Rwanda, uburyo abaturanyi bishe bagenzi babo, abakristu bakica abo basenganaga nabo babaziza uko bavutse. Perezida w'ihuriro ry'urubyiruko rw'u Burundi ruba mu mahanga Bizoza Deo yavuze ko rwiyemeje guharanira ko irondabwoko ritazongera kubaho ukundi ndetse ko bagiye guhagurukira kurirwanya bafatanyije n'abandi mu karere. Ati twarebye ibyabaye mu gihugu cyacu ndetse na Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, twaje kureba amateka yayo hano, biragaragara ko rwose bitanga igitekerezo gifatika. Twabonye ko kugira ngo tuve muri ibi bibazo tugomba kubanza kuvugurura imitekerereze yacu ndetse no kuvura abantu binyuze mu guhindura imyumvire mibi iganisha ku macakubiri, iganisha ku kurimbura abantu benshi ariyo Jenoside. Twaje hano kugira ngo turusheho kwiga. Yagaragaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje gushimangira ingengabitekerezo ya Jenoside ni mu karere, kandi ko batishimiye rwose imigenzo ndetse n'ibikorwa by'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati kabone nubwo rwose hashize imyaka 31 Jenoside yakorewe Abatutsi baye, ariko birababaje cyane kuba mu gihugu cyacu ubu ngubu aribwo bitangiye. Yavuze ko ikibabaje ari uko usanga ishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu badatinya gutegura ibitero bigamije kwica abaturage b'igihugu bayobora babaziza gusa uko bavutse. Yashimangiye ko kubona ingabo z'u Burundi zijya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ko bishimangira ko ingengabitekerezo ya Jenoside kikiri mu mitwe ya benshi uhereye ku bayobozi babo bakuru b'u Burundi. Ati urebye ibibera muri Kongo, leta y'u Burundi ubona ko ishyiramo imbaraga rimwe na rimwe, si ibintu rwose bakora mu buryo bw'ubwihisho, ni ibintu bashobora kumva rimwe na rimwe bakabishyigikira. Ati ukumva rwose kwica abantu ni ikintu bashyize imbere, abo bantu baricwa ugasanga n'ubundi bigarutse kuri rya zina ari bwo ubwoko bw'Abatutsi. Ati ariko nanone urebye ikibazo gikomeye ni iyo ngengabitekerezo y'ivangura n'irondabwoko iri mu mitwe y'abayobozi b'igihugu cyacu cy'u Burundi. Biragaragara ko ikibazo cy'ingengabitekerezo kiri mu mitwe y'abantu atari mu Rwanda gusa, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Burundi. Mugenzi we Nsabiyumuremyi Oscar yavuze ko kubona ingabo z'u Burundi zifatanya na FDLR byerekana ko irondabwoko rigikomeje guhabwa intebe mu gihugu cye cy'u Burundi. Ati biratwereka ko u Burundi burimo kwifatanya n'abakoze Jenoside. Icyo ni ikintu kitari cyiza kuko bazi neza ikirondabwoko riganishamo igihugu. Rero kwifatanya n'abakora irondabwoko ni ibintu bibi cyane, biratwereka ko ari ugushyira mu kaga igihugu cyacu. Nitwajya kwifatanya n'abakora irondabwoko mu bindi bihugu, ni mu gihugu ho urumva ko biba byamaze gufata indi sura. Yashimangiye ko buri wese akwiye kubona mugenzi we
akamwibonamo cyangwa se agahitamo kumva ko ari we n'ubundi ubwoko ko ntacyo bumaze kandi bakikuramo ibyo byose bari mu mutwe. Ikindi kandi bakumva ko bagomba gutandukanira kure cyane n'imyumvire y'abayobozi babo. Habyarimana Edouce yavuze ko ingengabitekerezo ya jenoside kiri kurushaho kwaguka mu karere kandi ikintu giteye ubwoba ngo nuko ikomeje kwagukira mu bihugu byagiye bihura n'ibibazo bijyanye n'icyo kibazo cy'irondabwoko. N'ubundi yagize ati ibyo rero biteye ubwoba kurushaho, ni ukuvuga ko ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kwambukiranya ibihugu. Ni mu byo rero twabonye aha nuko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe na guverinoma ku butegetsi butandukanye. Abanyekongo baricwa bazizwa ko ari abanyarwanda kandi biri hariya turabibona. Byumvikane ko ari jenoside irimo gukorwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizwi n'ubutegetsi, kandi noneho ikibabaje hakazamo n'abanyamahanga baturuka mu Burundi kujya kwifatanya n'ubwo butegetsi. Yavuze ko biteye ubwoba kubona ibihugu nk'u Burundi byifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barimbure abaturage bitwaje ko barimo kurwanya ihuriro rya FCM23 kandi rigizwe n'abanyekongo biyemeje kurwanya akarengane bakorerwa ndetse no gusubiza igihugu ku murongo, abaturage bakagira amahoro n'iterambere. Yavuze ko bibabaje kubona ingabo z'igihugu cyabo zifatanya na FDLR yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda 1994. Ni mu mugambi wayo wo gukomeza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere no kuyishyira mu bikorwa mu burasirazuba bwa RDC. Ati giteye ubwoba kandi n'inkeke cyane nuko abari imbere muri uwo mugambi ari abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, bambukanye iyo ngengabitekerezo bakaba bakomeje kuyikwirakwiza mu banyekongo kugira ngo bicwe. Abarundi nabo barimo kubafasha. N'ibintu biteye isoni ndetse bitumvikana kubona Uburundi buriyo kumva igihugu cyanjye gishyigikira ikindi mu kwica abaturage. Rwose ni isoni kandi birababaje. Aba Barundi basabye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye batazira Sebarundi General Neva guhindura umuvuno akareba inyungu z'igihugu aho kureba inyungu ze ku giti cye, bityo rero akavana ingabo ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu maguru mashya. Tugana ku musozo tukibukiranya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Repubulika y'u Burundi binyuze muri Evariste Ndayishimiye, bose imbere y'ibitangazamakuru bemeje ko bashaka kwifatanya na FDLR mu gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Kandi tukibukiranya ko iyo FDLR nayo yarabitangaje ku mugaragaro ko ishaka kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda kurangiza umugambi yasize itarangije ari wo wo gukomeza jenoside. Nguko rero uko byifashe, ngibyo iby'abarundi bakomeje kuvuga ku gihugu cyabo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yene bisanzwe 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru. Birumvikana nyamuneka nta kindi nagusaba mwaka kanya uretse kukubwira ngo kora subscribe nimba usanzwe udukurikira utari wayikora, ariko kandi nimba nawe ari ubwa mbere udukurikiye nicyo ugiye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuzajya tukugezaho ajya ahita kugeraho direct ako kanya.